Mutotigi Shaban Murikine anogoketwe na arua nyuma ya gutautura kwithukirwa na kurathwa ni antu baria bamutirimire ndukene yawe bamuraga na gutege ntukinya kimwe bajukia bakiaria antu banjani barombete uchunkuni gwetithwa na mbere na mpwe uria kumbikika. Muriki arathirwe tariki 13 cia mweri muthiru na mwankira nande gote muthuganirwa wa kinya umwe urekirwa mpine. Nicole Shabari ena ripoti iji. Ni rugendo rwa muthia rwa Douglas Muriki kana Shabani muthaka uria woragirwe ntura ya andu moru ari biashara-ini yake na arakuthongoka gwa ntugo ya muthi ntura ya shauri yako ntere echale njoka kiriro kia tanda ntura ino kiriro giki ni kwithirwa mwanka athaino kinya chonkoni buthite na mbere family ya Muriki iriuga itikwekona akioto na itikona taka kwina araka acha gwana akioto okia mwana uyu mara Muriki agure 13 this suspect baromba ugumandene tabitu kuromba batu ya family itora the main suspect unto Muriki oro bainwe we the main suspect no badu go ndene mbere bange bonde alafu bonga muntu otaya wa kesi agatha ndene takibi utoriaria nikuthwa muntu aboro bana Muriki na no badu go main suspect no badu go report ta polisi ai Muriki agoro ata reportete ate go ndene ninkuromba thirikari utena thirikari muno ito support muno nigenda tumba kwa taura oro ete Muriki thano u na thirikari yombo tutetheri muno bakethaba na usembe muno rutenrwa ikukie no nto ikukie mwana ke sana bombo tutethia tumbo tethuga nikenda ikukie yomba kuonekana akieke yomba kuonekana na tumba kumya no mbito meta mwana woro wa utheri Muriki arari muriti biashara ciawe Muriki ariture nyumba araromba ni kurathwa kwa hivyo atogori bwana CS na inspector wa police bwana Jafeth Kome eyo ototombele anto bandu moru tutena security no nto na arora bunduki siri watoni anto bwathai kwa ndisi yae torerwanga bunduki no sunguzwa twaendwe njira yetu kaendwe njira renge kwa hivyo katokuwa bwana ndisi yae bendeleza uchunguzi na bombe kuharakisha nikaenda family yeye yomba kuona haki batu tulingira na buru kwethwa kinya baraba giro urabara no atendene thai itonga getu muno no tuba kwethwa inyama thiko ya tere ya Muriki no tuba kwethwa antu barabara betama hukumana na mbesa no tuba tutende inyo lakini yayombe tukoramba kionekana na kusuni buku inge bakwethirwa antu barabara there Muriki karaba bara usigite gikuratha Muriki kuma tariki 13 mwaka ruare utigo wati nenkwenda kumenya ntu bati wati ni mbesa iritete ngwe kwa twiko tu mama Muriki bukuoneka na to waruare ka tuthike Muriki lakini akio gara ukuru ethiki nigenda twaburomba bwe thirikari butukirie uma na kinya kindi kia aturirie uma ugenda Muriki agomba kuthia twakieke kwena antu bare bae wekira Muriki nguo na Muriki arathia reki uno please antu bara bekire Muriki nguo bachunguso ni mbibio ngo betomere bamwekira nguo mbere thirikari ete chunguza mtu yoro rwa kariate jana tukuyeta niliona gari ya DCI ikiwa nyuma yetu. I was expecting them to be here because saa zingine unafaa kuongea ukweli hata kama niyo statement unaitwa unaandika. Hii maneno ya kujua mtu mwenye amefanya hii kitu haichukui vitu mingi if the detectives wangefanya ile inatakikana. Serikali ni kumenya na nithi atile tafadhali muntu na watu ogo akariba ntura ino ya ndumoru ario kinyairia manager awa antura ino ariuga antu ibethirito bakithukirwa na kuragwa muno ntura ino ya ndumoru hindi bakiromba thirikari nithingatirie kona thina yongo ikwiri ndumoru yori antu babainge lakini omuntu akera security na ngwisi yawe akaita akarathwa na uma bubuonde itukwenda buonekana nikenda onge atikie kwelenta tuigari ndumoru kwina thina nene yanto kworo wotheri akukworwa mwana onge nyumo wa uitwa Douglas oro wotheri ndumoru kiremio mukela na itiara oro wotheri ndumoru oi Muriki no worwa na banthie biashara bakworwa bandu moru bantura weye ito kwenda thirikari yingilie kati etwere mbibi endelea ndumoru au anto batu kworwa wana tukumembio to mabarwa serikali ichukulie hii maneno hatua huyu ni mtu asita kufa hapo ndumuru na hatujapata haki ya Mungu. Hatujapata haki yote kwa watu wetu wameuawa hapa. Hatuoni tukishughulikiwa. Ndumoru etena security nombi ni murungu toromba tu toria goki murungu muntu eza ko mama chinya toro muntu no tugwa ngeni mwana yiri na yiri to muntu ono na kutaka yake huwa bomre buka uma una mtu mnyanja buka uma na takubwa diliwa nini tokua Muriki
Ikale tumulike eone haki ya Mureke. Kuma Ntora ya shauri yako Orange Kaige Benoth, Betan Class, Chabari.